Wa ko kami tak pitih ka juragan di luar. Kok mangga bara mangku sawah apa mangga ini kok? Paralu bana pitih ko juragan. Paralu pinjam ke orang. Dana turun nilai. Kau nado bare itu pinjam bare lepau tu. Bini wa kamalayi ngo juragan. Nado lasan udah patah bini masih kete yo kan dua. Itu kini lah kamalai. Kalau wa palu kunyang le karajo le tadi. Alhamdulillah, aku ya kancang kerja proyek ko. Ku berhasil kerja ko. Cuy cari lo masaji ko le. Pemota saya kerja masaji ko. Seminggu putih deh. Ko paping blok ya kancang ko kerja masaji ko. Wah ko. Duduk-duduk mota saya kopi habis dua cerek deh tadi. Kak kancang sekete ko proyek ka habis selesai anu le target le. Aduh, ko mangga bara mangku sawah apa mangga ini ko? Ai lah entah bare. Dari pagi le nasi lah 2 bungkus orang. Kopi lah 3 kali seorang. Alun juga. Alun yo le dah. Yan gesek yo juga. Ha lubang cie lu tertimbun ya dah. Angat si pelan nak keluar tua. Kak kancang ayu dah. Kare tambah kawas. Kan naik kan le proyek. Ane kale ketua. Pati langgaran anu hilang dari. Allah. Kata kalau pangki semuanya Pak ya. Nah, sama tinggi saya. Kata pangki ya Pak. Yo. Nanti boleh nasi lain. Alhamdulillah. Alun dari lego. Nasi kau dah Pak. Iya. Ande. Ayo wa ka pulang lah ya. Wa ko kami tak pitih ka juragan di luar. Ma ko lah juragan tadi ko. Ko lah keluar palu kunyang le karajo ah. Halo juragan. Aku Awak ka pulang lo juragan, awak kami tak pitih mah. Piti ayo kan diminta proyek lu selesai dah. Iya baca lo juragan, ko lah keluar palu kunyang nyoa juragan. Tidak bisa selesai proyek lu. Baru cari selesai proyek lu. Nggak ada lo. Awak paralu bana pitih ko juragan. Paralu pinjam ke orang. Dana turun nilai. Kau nado bare itu pinjam bare lepau tu. Iya juragan, wa yo paralu pitih juragan. Bini wa kamalayi ngo juragan. Nado lasan udah patah bini masih kete yo kan dua. Itu kini lah kamalai aja. Yo paralu bana pitih ko Sabu juragan. itu lah piti ka main slot. Ayalah, nado lo. Beko abis main slot. Kau bini yo di sasaran. Habis su selesai proyek lu. Selesai kerja ko lu. Ko kerja selesai ongkos lebih. Tak dapat minta pitih juragan. Aduh TV lo. Paso pulang dengan kosong saya wak kini lai. Aduh bare utang saya bare lo. Ayo dak main juragan lo. Awak paralu pitih dan nyagi wak pitih. Lah kalau wa palu kunyang le karajo le tadi. Baca lo mai. Tak nyagi wak pitih juragan awak paralu pitih mana lah. Untuk anak-anak sekolah. Nah cerita apa kayak juragan apa? Iyo kama minta pitih gaji awak. Tapi wala karajo le mah. Tu kecil juragan. Dah do pitih ke pitih sih cenyo. Alasan juragan? Iya dah do nyebetih do. Selesai karajo lu baru. Oh. Bapak dapat iku do. Kalau begitu kecil juragan yo di awak apa mana lah kadape tu ka bapo yo lai. Aduh bah, aduh senyuk apa pacaun. Situ ya. Iko. Pak Nero. Nabi Pak. Dah nyabagi, dah nanti. Halo. Udah jalan. Baca. Jual sin. Ayo masih boleh lah. Ayolah. Jadi lu. Pelantah wak di juragan oleh. Ka bapo lai kalau mau itu. Aneh wak di Bukarajo ada nyaging pitiwa. Ya. Aku haiku deh. Haiku dia mulai. Haiku saya wak jual ya. Kok bara aku rakit itu.
Bara aku lah kelaku. Iya, do kawan petang minta nah. Ah. Kau namu mau kamu por juga inyo kan pakai. Ayolah. Wangke Aku gini aku kau dalam telepon kok. nyo kau. Hah? Tapi itu pun so jadi, Pak. Ya jadi. Yo kalau wangke gini juragan siko. Ndah pilihan saya Aku laku dulu. gua. Dia nyo datang japuk kari Oh, ini magari. Ah, biar awak jual, jauh laku petu ko. Ah. Dah mu belum. Iya. So alai. Ayolah. Awal di babit ini keluar saya bara-bara lah. Ah, belum dah. Ayo. Ayolah.